kirero rwega nkogwate ogeni kirinteto chieto na njira inkinyaniru ni ukambita kathure wa mburugo tukiambiria na nteto cheto ni gutweka aruti ngugi kana madagitari ba kaunti ya Meru nibakumithitie gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia ni ontuba kwariria mathina jao jara tumite bethro bagichokera kuthithia maandamano na mugomo bakiariria ndeki nteto madagitari na arigiti baugite thirikari kana obishi ya kaunti nibathondekerete guntu kwega kwa kuritira ngugi na njira gukinyaniria wira nebwo bakiaria mugite bari no chamba na gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia na kinyano tongeria bwawe ni kwithirwa no betokethirwa agichokaniria ngwataniro katikati kama ndagitari na thirikari ya kaunti ili njire moya gutigira bakomba kuthirwa bakirita ngugi bwega na kutithine kethirwa ikireterwa kiuga thirikari ya kaunti no betokethirwa ikinyaniria wira nebwo na gutigira mathina jaria jethirito chakiandama aruti ngugi baba jago kinyamuthia mutugi wa Kiambi ena ripoti iji. Arigitani aja kaunti ya Meru ne bonanite kunganwa kwao ni thirikari ya Mutuma Ntwithingia kumana na kuingirwa mabataro jao jara tumite bethira bakithie migomo magita kwa magita. Gavana aikurikia kuthurwa na atwitira obicine ikie atwira ngubwethia chore bakwa tomweleza mathina yetu na mathina yora Mutuma arikia kuwa yaingirwe na mundura muthuku nurora gwa kare yakwa nkora bado twite kuwa department health yesa sawa rato wa mbu tutena mbeca cia kurea school fees no ndo thirikari rengi yareo wori utonya no ugire michara etichererwa na uma michara igwiticherairwa na inyo eta machibitari thayu ithaira daktari bakutheka no ndo batena stress cia kurea mbeca cia nyumba na cia kurirana na school fees twimwirani bwega no ntuna twitire barabarene ria twandamana ntuko cionde barabarene nau no ntubo promotion no ntubo mishara na governor aturugurira mirango areja na turiaga bwega igita riri riongwa governor na promote health care workers governor na andikite ariti kugibogi mabamwire governor na department health ibarathiriri nyamugomo jojo areo kyo mandaktari na Kenya kamugomo karo kuwika national government Meru county tutina thina na gavana Mutuma Ntwithingia bakiaranire na ndiki banteto arigitani babugite batina gitumi gia kugoma kairi bagikatha gavana Mutuma Ntwithingia ni kubathikira na kinya gutara bamwe bakire tongere bwarongirwo gima thirikari ne yawe athurire CEC awitwa Mugambi othura chief officer awitwa Kome no thura director Mutura na Kanake bau bonthe mheshimiwa governor your excellency iba kurita ngui na igwo nonto health yekirire na igwo nonto butiga kwa migomo na igwo nonto ukona kinya cibitari ikiruuka injaru nonto no athikirire turi ukwira ariti ngui batekwana tokwira baraba igwo ariti ngui nabo bataitethua nkathi baina into gita wa motivation othikira we ya address manto jo jonde nonto ibatetheretie muno kuthiria mathina ja tware ajo chaos mwena bubu ni baithokirite mutongere wa bara bengi kirembungi ya kaunti ya Meru Patrick Mutuma kumana miario yawe ya kugarigitani bagomete babutwe ngugi MCA zibatiki otonyera health itwiketwe bwega itore nyuma ya Dr. Mugambi the CC health to nyuma ya Dr. Kome the chief officer na to nyuma ya directors betu bara twina bokio ne karingithwa tutikwenda kuigwa eta ina macoka tugekera siasa rionthe mantu ne yonthe nonto muntu Mutuma ana siasa bagite aba mutongira nonto tonga department ira batura gwikira siasa kuo yerothi menya yakara ya tutigomete iyaka Meru itikwendela baraba kwenda otonyera health nonto nimbijirira ngugebwa muno kwe batenda ngugebwa kenda bandae beja kuona kira bakaura gavana nakio bagatonyera health kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti Mbita Mutugi wa Kiambi.
CCM wa ugima bwa Dennis Mugambi augite sibitari ya Kanyakine nithirite na ndekiri ukuna ni kurita ngugi bwega kumania na thina ira irarira yo ya mantu jigine na bodi ya sibitari ichi akiuga gavana Mutumanto Ethingia nithirite akirikia thina eu na gutikira akomirio ukiyomba kwithura igite na mbere kurita ngugi ura kwagirite nikagita kiaria Dennis Mugambi augite sibitari ichi ikirenkanirwa yari etari na mantu no tungata bwega ekagitane karia uria wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza regitine uroko tuira riboti ichi ni Jeff Wagituma. Nawe minista wa ugima thirikari ya kaunti ya Meru na thithitie ndiunga kiri sibitari ya Kanyakine muthenya jonarua na maabitha bangi Kathumba ni aria kiariria andiki ba nteto augite thina rari sibitari na ichi ya Kanyakine nandi ni bethirite bakimithiria na kugo ritipwa ngugi sibitari na ichi nandi ni bwithirite buri bo kirasi kia iguru. Ankwenda kuga kwero kurari na musukumano jwa management ndene sibitari ichi between munene wa sibitari na akariba ntoreje na bakweja ofisi na batweresa kioneki kira bare kejo nto sibitari ete operator ina vacuum sibitari ithero ina akaribayo ituombere kwithwa tugichinchia utongeria ba sibitari ichi na utongeria bu na ndeto ino utongeria bu bwero na daktari ujo bukuona areaja alito Dr. Andrita Kawira Ntere Nuemed Supu Mweru na nande gituma kiri twathiririe na tomba ikwithwa itukuendelea na operation ya sibitari. Nkurukina ugite thirikari ya Mutumanto Ethingia kayambiritie kuriukia kairi masibitari aja kaunti ya Meru ni untu tongeria buboru bwa Kawira Mwangaza butumite sibitari chonde aja kaunti ya Meru chethra chigekwa na vision yetu kioneki yetu atukwira Meru batugwatire mbaru kenda kioneki giki tombe kwithwa itugikinyaniria twethire Meru sibitari ikwite eni nande ibokuona sibitari tayari ichigukirwa na ichigwita ngugi na twina vision ya kwithirwa mbere 2027 na ara twitite sibitari Meru ithirwa is called a regional medical hub tuliuga Meru tulienda ithirwa a regional medical hub ithirwa akitia gushughulikira Mumeru wake Mumeru na gushugulikirwa muntu wa Laikipia na gushugulikirwa muntu wa Marsabit na gushugulikirwa muntu wa Isiolo na gushugulikirwa muntu wa Tharaka Nithi na gushugulikirwa na muntu wa Nyeri na Samburu iba gushugulikirwa aja Meru. Ni aratariritie mawega Kathumba thirikari ya gavana Mutumanto Ethingia retete sibitari na iji na kuga ni bategete sibitari iji muno ni kenda bakamitithia kiwango ithire kia level 5. Gavana nombete kwithirwa akira Meru ati na gukiria sibitari Meru Teaching and Referral Hospital yomba ikuthwa ni kuma level 5 yomba ikuthwa ni gukinya kiwango kia level 6 na akomba kwithwa agiukiria sibitari iji mubango jore aja rungurwa level 6 ikwithirwa tugiukiria sibitari inya tuganitie per region cio inya cha Meru sibitari imwe ye imenti area kwithwa igiukirwa kenda yomba kwithwa igikinya kiwango kia level 5 isibitari Kanyakine na ikio kuona governor na concern ye kwithirwa kwina mbecha inyingi muno akwithirwa ke allocate Kanyakine na go pump Kanyakine kenda kioneki kiawe kiomba kwithwa igigukinyanira kia kwithwa sibitari Kanyakine ni kwa sibitari level 5 yomba kwithwa region yonde ye imenti rutere rurunthe kuma central imenti kuma na south imenti na ward chionde cha kuma Mwanka na Aregoji na kwithwa ward yeje sibitari ya Kanyakine ni go serve Mwanka rutere rwa Gaitime Tungu Mwanka Tharaka na rutere rwa Igoji na area Mwanka Antobachuka baraba ingi ba Tharaka Nithi ni onto ibeja kwithwa bagichwa services Meru anto inyabongo bombe kwithwa bagita Mwanka Meru General betho nande rugendo rwao irugukwamira aja bakethwa ibagushugulikirwa isibitari Kanyakine. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Chine gutwika antu baria bakaraga baturaga kana barabara na mawathe kumawandia nkomoni baragunikire na kandi antu ba mawathe muthenya jwe goro ikarikariri niratongeretwe ni Samson Miriti uria niwe board era antu barabarungamirite mawathe county ya Meru aria akiaria kirikarikariri ugite baingi ba antu baba abatina kandi untu ugite kire antu ngiri igana rimwe county ya Meru ni antu ngiri 10 yake bari na kandi antu ba mawathe kagitana de ugite mantu o kandi ici ni gutetheria muno kire kono tungata botibwa mari kumakire thirikari akiuga mtonde uria wina kandi ici akomba kwethira akiona motungata na kutina wakethirwa agitua mbecha nikagita kinyoritia ma MCS ba county ya Meru gwikendikithia aria gutigira antu ba mawathe ni bakutengerwa kigina kiao kire gikethirwa kikibatetheria babare ya kinya kunene batirari na certificate na aciari bo witagwo assesswa cibitari cietu yontu level 5 kekura process inene na costly mo wodi ni mwera au kiriana kidumba na community batina certificate yu abu antwa mindiari kambu tumekire antu beta wa MCA bundikire ukenda tubudumbia itwaretere biro ya disability December last year na mwankana hii progress is slow buke yotukulukiria biro ukenda tumba kwitha twina disability fund na is excellent ngabana na bangite kutenga pesa chita wa disability fund kakuromba kibumukulukirie biro ya disability fund kware turi atwana tutano tukwirika muntu ba wachendawa baba inge bari on pampers they are very expensive baba inge ba ina bine nyingi buke yotenga kiwango kidogo kya mbesa chieni ukekera ndignite community yetu ya Meru community ba ina lemavu kurukie ngirie ya nako ukire mbesa irabura tutengerete lasia milioni 10 kinyatuka sumunyete ana assessment yake dhatu inambasa tomba kubwithiria Meru yonde assessment Meru baraba ina kandi disability ngirie 10 yake ngiri 90 batina kandi ndi paka assessment tuketa na process hospitali yake nyabakara yake yana bakenda bai moyo so tukurombe shimiwa betu nete yoge kinene na ibwe kana ntibwa tunekere mbechi rebo atutengerete lasia twanekero sia sako milioni 5 ibwega sia nekero ja kura system device ibwega twekireni disability baraba irika kambere community last week turadikite baile purenda tudikabana kenda twekira disability fund baumba kunywndawa ngabana irende kusaini musowanda yuyu akulukwa rai thirikari entwelingenera akulukirie mbai cabinet memo loko chionderi wa kwa Meru 5% risabo ya lema kuro keta kuona nuro na certificate yu ibari sabire ngwe ile chionde kande kwa ikenda china 5% na nyabunge burara bwire nyumba chionderi wa padai na ile ikuruno bitwa chedere accessible kire lema ya mechetho no dhinengire tumite twitia disability fund no ntukute na budget utibomba kubanga so itukwenda mbeche ukende chida china budget na chie ya tutengete 20% ita michethone kinyana baiba kwenda michezo no part of their group mwankadha ikuringana na sheria cha thirikari kulemabu atibwiri kuriwa sibitari level 1 2 3 and 4 na kendra iba kurishwa imakosa na tuko uantu ba mawathe bakariwa batirishwa kungena kuni gutwika kaunti ya Meru ni uritwe gutigera miti ya minywa mai ire kwandwa roje aruru ingine kuri ana kwebera ithimene na itetemene ya kiari ure ni murombi giti kya mubunge Gembe South mwenda mzerendo augete anto ombe kodora bakebera kire miukene rondoje wamena kukaria kaumiro kamera edera Ameru murithi wa bahe na chio arimi baria bari akuĩ na Meru kana miuki ya ndũje ndene ya Meru niboritwe bombe gwĩtĩkĩria gũkũra mĩbao maguta metĩra ĩtagwo mĩnywa rũje na njĩra ĩngĩ mini ure na mbao mauta lakini antu nobo ubati kumenya banda mbao mauta ira no ntu ni ukora boya bakona mbia lakini tubati ubera madhara yare kuthithia ko ntu kumwe onto na kongone na ara no umeande nao lakini umeanda nthe ukene cia rui marimbene ibwo kuona thino tweta otapurwe mipaipu yonthe kwa twika uti kinya ruji ko unende campaign yitu watanirite ringi ukuona oya wita nara Rwanda rwende antu ibwo ku impara
Mselendo uria waromba giti kia ubunge rutere rwa Igembere Gaiti narikitie kuga antu ba Meru ni babategwe kuanda miti iria kumenyekana ya mirangi na mirangi ira ina ugweta bunene iria kuma rutere rwa China nuntu nio ikumba gwika rwiji bwega na ikumba gutumika mpempe yakura ikuluka au ikuluka mpempe igi kwa unendre tukawatanira kinya thai twanjiriretie ikundi bya youth bya kwanda bambu ito mimport kuma China na untukura kuonge na te bambu te mirangi yontwe ukuona na nira itawanja anti bambu ikethira ina matumisi ama ingi muno anto atwita kinya yo ikavwithio factory already isi anjiriretie na Nairobi ni mbindiko na wingi cia wita abura kubwithia maratasi no ntukuona maratasi ya nailoni ya ringirwe marufuku ende kwina kinya ethiro ke anda bambu tethiro ime no ni umwa cash crop twenda kwandra miti cash crop kenda tu encourage mtora we na roi yara kethira imwera yake mwera yora akamenya muti yora yumenyera ni umwe na akiandra kawa na akiandra mirano ntu yongwe kethira imumaira mbia. Mselendo aritie nteto iji aendene ya Nchenge aria akuga nduji ni ciomirikitie kwiwa na ikathira buru miuro nontu bwa gwithura masingira yayo tumika ku ni masingira ya tebui ika problem kanini kwina problem nyingi muno ira tubati kwalilia nontu bwa mantu ya environment ndongo no kuona rweru rwakulukira rweru nene irwathirire itaura irwathirire thangatha ni ethirire ontu kuonthe ni peu lakini mantu yonthe yathuki muno kugi ntukira tukwenda ni tuwatane twe atongeria catchment areas ira cietawa riparian areas cionthe tumbe wi conserve ni ata tukathithia ke sheria ethirikari kinya thai tutekwenda tuthithie sheria ethirikari rweru rwa nthungu fit 30 kuma araura kwiya na sign yerengi fit 30 imundo thirikari lakini alelia antu bao bari mire mwanka mwerene itwe tuthukitie mireje kou ni enforcement county government nontu eni ongweyo yakikishe na umete tukwende bambu nontu niwe kuregenerate roji yonthe twakikishe ikwandwa bwonka muntu ankite na roji iu niyo campaign twe niyo number 1 campaign yeire ni we bambu waua iu muntu ure na bambu Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Maua mitambo nontonkethirwa angicokeria kairi na kumurika mangatheti tukethirwa tukimurika ngatheti ya The Daily Nation tukumenya njira jarere na njira jethiritu jagite na mbere ja nthiguru ya Kenya na kinya ome ya nthiguru ya Kenya itorita chincheni Kathure wa Mburugu.